écouter une chanson déjà. Eh oui, effectivement, الجزائر تاكل الضرع. الزول في الاكوان الزول في اللون الزول ذا حماقان. السلام غادي لهنا تلويث كويت لام. Voilà, on est toujours là. Un bon soldat, c'est celui qui baisse pas son arme. Alors, effectivement, moi je suis comme ça. أول تمال اللي ندار وجا me rends pas malade أول تمال. زيادة شوية رانا كا c'est l'expérience que j'ai vécue avec mes amis. أما ذو الناس أما ذو وياض. الوقت اللي ولاش لي ريزو سوسيو تورقة من مساكيث تشرون سورتو لو الناس يعني تورقة من لو الناس سي نيماجينابل لا بريسيون وليفمون داكور مي مسكين il avait pas le droit de réponse. Il va répondre de quelle manière? Oulash les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une arme. ويقاذا كيف غندير العارة ويقاذا قالت الشماثيني سنة الشمثن ديال الغاشي فهمت؟ كنا وانت دير اللايف هسا هضرنا في البوليتيك انت كدي هضر في يماك انا كدي هضر في فافاك انا كدي هضر في طافي بريفي تيلمون كي لور نيفو ولاش يعني ولاش ماشي النيفو يولاش ils ont l'esprit aiguë de terrorisme dans leur cerveau. وزمرنا هذا سنتكسد وكذا sont nés pour être des terroristes. Le malheur de la nation. يا لو كان يتدي في ربك بعد تمور النظام كي كان يخدم. Ils peuvent pas avoir un projet, ils peuvent pas avoir des idées pour parler par exemple de la jeunesse, de la vie quotidienne de notre jeunesse des Tmours. La souffrance, à souffrir la jeunesse d'Agué. Ils peuvent pas parler de ça. Ça les dépasse. C'est pas leur but. Leur but, ils ont certains requins manipulateurs. تشي عندي قجناكي باش غادي يديروا النوثني سي تو وكذا سي دي كريمينال دي فرا كريمينال سي دي فرا كريمينال سي دي جون مكاونين كي مانيبيول لا سيتياسيون وتروحوا لنا ريونا منك نغيون يزران اشو يبغان وين يسعانول وقال نزران وزمرنا راه اساسن كالخير زمرنا اساسن كالخير وزمرنا راه يدك الختورين كاينين هذيك ثاني روح ارقم فلان انا سكيت بدا فلان باللي il est comme ça il est comme ça زمرنا راه quand quelqu'un quand il parle d'une personne اشو سنقرا كروي موا سي ذاك نتبوتي تصيد شو تقرا كا تصيد لا بروف يا الور تروحونا المغند فين النيركو اللي غيال نيتش جماعه تنيد غاس نقرن لي ريزو سوسيوس لو مونسونج زرام ني غاونتيت بلوزيور فوا بور فوز افيرتير combien de pages إسعان incroyable chaque militant نسن يجار au moins 50 comptes 50 comptes كي يدير قمسوا après tout simplement c'est ce qu'on appelle une guerre psychologique c'est pour dire aux gens بلي اثايا on est nombreux on est ما توالد دير لي ريزو سوسيو جارنا كل اللي كتفهم تابوت مي ما توالد لا رياكسيون سور لو تيران دافر مساكيت ربعي غرداين سهل اسمعي لكن نقرا فهمت alors mais c'est que le problème il n'est pas là le problème des rumeurs ça circule لو كاين ساعه غطاس اللي مرتق فريث الغاشي قال لنا النيه وتسامن باغ اكزومبل اكطويلمون كاينين جو سو او كورون جو لدي بوكو دو جون يقومنن اميروش يزنزن غاشي روحنا الحبس يكزرا ويثي قال اثنين دي يزنزن سي فرنسا يتمثل يونا يديسيدين هذا يرول وين فاشو تقلي في لا جوندارموريا شحال هي 6 شهور 7 شهور تطيف نارها ابري يديسيدي هذا يحرق يساولا فرنسا يلحق راه روح رمطفنت صافي دير كوا مولاني السيناريو والو سني يسعى كماس واكي حبس انتريسا موت قرار سميت بالك عطيتي تاجا في الحال وتشاور غالا لا فيريتي كحمل هذا شاورها يسعى كماس يروح هذا يحرق سي ان ميليتون واكي سي ان اكس ميليتون لوجيكمون يعني زيكي لا ميليتون ابري جو دي مانيس باسكو انا سوات مثنيس ناس دي مانيس سي دونجي ياكي داكور كون مسكين يبغى غادي يحرق يبقى يغمس تاع بوط يغمس وذا سينارا il n'est pas connu il n'est pas très connu باش كنا دير العقل نتيد لي سيرفيس دو غوفريفنا il n'est pas connu c'est pas une figure comme moi نتاع اي عقل الغاشي
فهمك راح مسكين الحقيره انت واش انت رفدت ماشي سيني دي توازن زواقي ني غاوند نيثني لور بوت الى قد تطرفق الى قد قومت لي زاريستاسيون بور دو بوان امبورطون هاد قومت لي زاريستاسيون بور راماسي دو لارجون لي كانيوت وليت كان لي ديكلاراسيون او نهضر نسمع او نهضر 3 دقائق في لاكابيلي ونيني لابري نكون الحوايج استاذ ريمت نكون الحوايج روح تخدم ما حوايج استاذ ريمت القبيله تاع الريو تخدم لا اما نطردي القهاوين الشراب ثلاوين تدور دافرين مي هذا راح يخدم من ديكلاراسيون دي غادا دي سوانكو هذا مي تفوك لا ديكلاراسيون اللي كان هذا كون صار بالي تشكري مير على ديرنير بارول اديني دي لا ديكلاراسيون يناس 2 سكوند ابري يتسكن نقلب ندار نزويضاكي فوالا لور تكنيك جو لي فريكونتي sinon leur comportement par cœur sur le bout des doigts. Alors les amis, ça les arrange pas de quoi dire le calme. Heureusement, ils ont compris. Ils ont compris. Le monopole à Darsenigren. Combien de pages ils que des pages mensongères. Tout simplement, زعما ils cherchent à me déstabiliser. Tu peux pas me déstabiliser زعما شو سويها شكون mes valeurs ماشي اللي زاتاكينك زعما moi je suis comme ça j'ai fait ça وكراغ اما كي وليت انا قاعد انا مثلا الحمد لله mon âge mon casier est vierge ديال الجزائر et les vierges à l'extérieur parce que je suis un bon citoyen. Je suis quelqu'un qui aime faire que du bien. Le mal, c'est Zmirara. Il y a quelques mois, tout ce que j'ai fait en 2001. Tout ce que j'ai fait en 2001, tout ce que j'ai fait en 80. Toute ma vie dans le combat et dans la sincérité. ولاش دينا كل خير قبيل والحوايج غادي كاميوت ما خصني يدري من حال خدمه الرجاز اللي تاوني دريم ماشي اللي دريم اللي تاوينا الرجاز يتنو زرع un homme de valeur c'est celui qui fait des sacrifices هذا انا كياك لان الغاشي قارنا ميروش ورقما ثاقيش بدي ماني باسكو زريغ ماشي ديال رجازني يدير كمان دي قجال لو كان زريغ اذا راك كابيلي صحيد واش انا كنروح على كابيلي جو كومونسي تورني دو سبيكتاكل تو الموند ماتون tout le monde est fier de ce que je suis en train de faire parce que y a personne qui a le courage de le faire. Alors tu écoutes ce bois des personnes qui n'existent pas. Ils existent sur les réseaux sociaux. Les loyaux aussi des réseaux sociaux, c'est des SDF, ils sont à la rue. مدهدر راه فاهمين راه شو التالي راه لاباج ينس هاكا يوث ما سنيني كان اش كذا عامر واش دار كيما شاك هذيك الشمن لي فيو اتساليت على فان دي موا داوي 1500 ولا 2000 هذه عك شراوي سي تو سي با مي شاش نتخدم mais chaque chose a une fin c'est automatique je sais ce que je fais voilà alors إلا كان حصوتي في الحاجة لو كان ذنكيني إذا والنفع ذا عمي روش نفشو تهضر جامي جو مونطري مون فيزاج دوفون ليكرون مي خلوي أزكا تتوحاسب ماكا في الشوالاكي ماشي نكاكون يحاسب نو سي با اون مناس سي با نو كيخصم من وسناثن مي خلوي أزكا ثوات في الأول ما ثوالي ما ينيدنا مدري كذب تسحب الكون سيكا مي خارفين من اللايث نكوني اور نتنوز اور نرهن اور نتكفوس في لاكابيلي جامي دو لا في لان يركزني خدم دون لومبر بلوس كو شو اون دو فير نكي لان قاعد يخدم دون لومبر مساكيثه في لاكابيلي سي ان ايماجينابل يا ريسبونتابيلتي دو تو لي نون ولا كي يدير كازل بور موا ان ماتش دو فوتبول سي تو ان بون جوار هاتشي مدار استاد كي تشفتي دي ادعوي لاكوب وتقي مدار هذا اللي تريبيون ترجو الله شي يدفك لاكوب فهمت شنو بغا الدنيا وين بغانا دينا يزران عندك الى قدينا عندها يا قبيلين الصح ماشي غتقي مدار ديري تريبي
على فاش تيرد لا كوبني لا قتاوي ها هو هاي جاك الفجر هي مغار كان فوالا شو كان فوالا كي سي اون ريبونس ابري كمل جي انشيني ديريكتومون قلت مثلا ليندا قلت ما جو سوي او دون لوبليغاسيون دو لور ريبوندر خاطر غير كيما تشيني ثنو ما هضر ثورا كي هضر هو مزروي السن لا غازكا ويسن ما دمض زكا كيلكو شوز هذا ستينيط Ameroche, il a répondu sur ça. Alors, il y a rien à dire. Je défie. Mist famille تديكسن. خاصة كي نزري ولاش. ومنغ بالولاش. مست famille تديكسن. أيدي سولا الميسنجر. أيدي سولا الميسنجر كان. ما ثروتي دي ماس. ماشي تو الموند. ويقال. يدينا نفلي العجوبات. هيدي قبل كاكي devant tous les campings. القبيله ذوالي انواع يقلحونا في تيدات سنويكس كيديف شو نرنو نيكواش دا اجبو الديفي صافي سي لا ديزيام فوا ونقرا اجبو الديفي مي لا يدخل ان فو كونت هذا استقر لها ثنا ميروس شو يخدم الشاه صافا شي دفا في مالك شي دفا تعوض جو ني ريان نفوت بون دون تو سا يتمثل اكشمي ديون اللايف ديون او terroriste c'est confirmé c'est un terroriste mais c'est pas moi qui lui a donné ce statut il a confirmé de lui-même ça fait 2 ans qu'il est derrière moi depuis la sortie du clip Atharwan Mouhouch Vive ma liberté qui est derrière moi au départ c'est un adolescent politique. Où l'Israël, il n'a pas de principe, il n'a de valeur, il a un objectif, un projet. Voilà. Alors, le Waqfene, il était entre les mains des islamistes. Il était entre les mains des islamistes, qui rachètent, se manipulent pour m'attaquer. Parce que les serpents, tu remets toujours dans l'ombre, à Defnario, là, tu as فما كاين لا تكنيك اما ذي الماء كما ذي رشاد نيثني لي شاف اون دوس تشاف عندك كي كلا كوعيال طبيعي تاع الزداد ما يروح ورتيو غير لا يولى فاصون افواتي طباع الزداد خمس ديجا سكانير يزرط باللي الي نول عطيش كاع دينينغ ويا ماس وي مسيو ادينينغ اين قلاقنا دينينغ فوالا سي اون باتا موديلي فوالا الوغ واكي Réponderas en 2 ans de temps, réponderas 4 fois. On a 4 fois ça répondait américaine en danger. C'est qui de la 4e? Jamais. يخدم في اللي والله عاد توالي ما يتمثل. نقول لك انا من تمام دوكا ليسا والله راه قاعد ديك سبري باش نزرن باللي عميروش ولي لا هذا ها ميروش كون تي بو يطرا والد كان يوث 32 جيجا 32 جيجا 32 جيجا 16 جيجا carte mémoire 32 carte mémoire 32 جيجا قلق هكذا اثني هكذا تلقى ذاك نقول كان سون كونتيني روحنا عند النظام فوالا تلقى ذاك نقول كان je laisse rien passer parce que mais l'ghachi je leur réponds même pas هضرن تفلي je leur réponds même pas parce que si نقدرني مثلا il parle politique il touche pas à la vie privée avec des mensonges il touche pas à la famille وذاك c'est leur droit je suis un démocrate t'as le droit de me critiquer يا الرب t'as le droit de donner ton point de vue ماشي البينونشي كاين mais de toucher au sentiment à la dignité وحقر بردك السرغا سلحق سلالوا ما سلحق غاك اما كني في الدنيا اسرح على مرشارير لا او خرر ذفير ولاش مرشارير الرز افكيت نغرست ما تجالم شويه كي تصبم الكوراج كان يدير نومي وكن اكون حاربه فهمك الورا ام خلوقاكي الصاك بوبالاكي حاشا توان قرناك الصاك بوبال شو يدور زاخديس لا ميرد
Alors, après Wagin, il a joué la carte du Rachet. Zindine, Kshmenes de les maquistes, que oui, là, qui s'arrangent au virage. Kshmenes de les maquistes, ou allez, nous les live tous les jours, il faut abattre la virage. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit de sérieux? Ça, pouvait être sûr. Elle répond des races de quelques, j'assume mes responsabilités. Oh, il est sur Paris, on va le fumer ce soir. Il donne l'adresse à 4h du matin, Oh, mazal. Mais demain la vidéo à 4h du matin, tu me cherches sur Paris. Si c'est pas du terrorisme, il a dit, sa théorie, c'est quoi? C'est quoi la définition de terrorisme pour lui? Mais il sait pas c'est quoi le terrorisme. C'est un terroriste, il sait même pas qu'il est terroriste. Il sait même pas. Voilà. Alors, je lui ai répondu, en toute sincérité, 3 fois. نكتر جوغ في نوفيراج إلا قاتني تسدوك لا. قد تسدوك لا صحاب الرشاد أكد الماك. أنا الغرسي زمرا قاتني تسدوك لا. Merci, c'est une page importante pour moi. D'accord, d'après. Après, oui, de découvrir qui était derrière, c'est lui qui est impliqué dans mon kidnapping en 2019. C'est un rachadiste. ورياض مديني غير سميت. وهنا الحمد لله يا ربي ويفاق العتاب ارتفعت. هذا غادي نيم كتضرع هذا غادي يحكوا انوي فوالا. الجماعة خني داك على لاباج ني. خدمة شغلي à distance. Mon travail est fait. Je sais que je fais confiance à la justice de mon pays et je fais confiance aussi à la justice française. C'est une question de temps, tout simplement. Voilà, sans compter ce qui a été déposé déjà. C'est un malheur. أنا سأقول حبيسنا. سمعنا قاعد ندير لاباجني porte atteinte à un شهيد 7 ans de guerre. De traiter de Harki, de traiter ma mère de تكمل غانا كما تعملوا ثني ربانية مولانا ثني رحمة ربي. Merci pour l'éducation اللي يفكان. سينا ثاني مثلا وين تقول فوت دي تلويث ثرو مدرجاز vous inquiétez pas. De dénigrer ma personnalité, d'inventer l'impossible sur moi, je réponds pas. Sincèrement, je me répondre au goulot. Je ne peux pas. Mais je m'attaque à des requins? Ah, je vais jouer avec les petits oiseaux? Mais non. Non. C'est pas le même monde. Moi, je m'attaque à des gros requins. Mais tiens, avec les petits oiseaux de Gaudry, non. Mais, ils sont intéressants. J'ai insulté le prophète. Moi, j'ai pas insulté le prophète. Moi, le prophète, je l'ai toujours respecté. Oui, je respecte tous les prophètes. Et toutes les religions, surtout. J'ai insulté les terroristes. Ceux qui veulent faire du malheur dans ce pays. Voilà ta réponse, tu l'as eu. Regarde un commentaire qui est au passage. Voilà. Alors, الساقي الرقازاقي الصك بوبال الرقاز قرار الرقاز وراه هذه بات الرقاز اختار الرقاز المقدر ما يجيتيليز با لونغاجاكي الصك بوبالاكي الساقي شي يخدم وهادي تسوى لنون هادي تسوى لنون سندير اللي شي كاع نديو نو ماكيست زعما يو كوا فخير مي زعما ما نكايغا كوا شي كاع نديت سمحتي تبعت مليح لينا دي قيمة ماشي اللي مكينية وي عميرو شارقم الاسلام عميرو شارقم وينا عميرو شارقم وينا عميرو شارقم تو الموند نتني كسن السر فلاكابيلي عميرو شارقم تو الموند حليل ربا حليل تقلب عندك افه زرنا لك ديال بوال كشيني قمحيد بابا كيموت ذرقز يجيكا كش اسم الضلع اسم الشماتة صلاكيلسن كلا صيغ وما سالي كتصور راسها فوش ندير نبريتلمون ندير دو طواليت tu ressembles quoi quand tu parles c'est comme si
Je préfère te payer la chasse d'eau et de مربك واش. الزلوز الله يسمى كيثرنا غير ثر منك تسينا. زرنا لك تنام بوان. Voilà, الزنزلة يتماك تلقى كاك لي بروباغوند الماك باش تفرن العيوب نسان تيدرنا فيها ميروج لا ميروج شنو واكي بور موا سي فري il a l'esprit terroriste mais il est pour rien il est pour rien فهمنا كاع شيني انا ثر منك تسينا. ثر منك تسينا. مش مجال كماني. De مربك ferme ta gueule et dégage de ces écrans, je te dis. Wesh. Dégage de ces putains d'écrans, wesh. Wesh, t'as un bel قبائل بورين ولا. Wesh. Toi, t'es un bon rien. قبل ما تشمك شي قال Pas un lion pourri qu'on jette dans tous les marchés, wesh. Ferme ta gueule. Toi, t'es un chanteur engagé. Moi, je vais te dégager, wesh. De tous ces écrans-là. Casse-toi, dégage. Dégage. Eh, dépêche-toi, hein. voilà mais le terrorisme واكي ثورة pour lui il est pas terroriste فهمنا كمان مازال هناك je vais t'éliminer direct voilà un ساعة دي on va perdre notre temps avec ce genre de حاشات بلا ما فكر فيه ثورة واكي لي بروباغوند دوك يخدمنت les pages et les faux comptes du MAC il y a rien juste un petit mot entre parenthèses il a un il y a là c'est que le problème ما سنتصدر اهدر double personnalité contradiction 2000 à l'heure اش قال لي شان الجيريان قناة العار سكيديبن اكسيتيرا او يكون من خصوص الخدمة تغلب ملي شان الجيريان تغلب ملي شان الجيريان تخدم مدير القبايل تغلب ملي شان الجيريان وما لي شان الجيريان بخاصة أثاينا الدور العافل وناس كيديفنت مي au moins ولاش طيحي في يماثين ولاش les mots vulgaires que vous êtes en train d'utiliser alors vive les chaînes algériens par rapport à Conway si j'ai un choix à faire je préfère les chaînes algériens comme je l'ai dit juste après les élections ما استقرمي نزاغي شو ندير ليها اني غاون ما الا الرشاد تساوي الجيريا تساوي الرشاد لا كابيلا تساوي الماك كيف تبون ah oui et j'assume mes responsabilités tout ce que je dis tête haute sans baisser la tête et sans baisser les yeux c'est comme ça حكيت بغا non le malheur des تمورتاكي l'Algérie la saison mais c'est femme والله ما كان réussi mais لو كان تالي ما رقص الوان بون هادو غير هاد السوجي نصك بوبيراكي العشاء مع الصباح كي اللايف شكاع ميت كرا il a été très loin يخدمت déjà il y a كان le live a été déposé parmi tous les lives que j'ai déposés il a menacé mon fils il n'est qu'à voir ton fils dans la cave je vais l'égorger je vais faire de ton fils une qarara la suite Assagi يغالد pour parler Assagi c'est encore plus grave la merde. Ah ouais, tu l'as pas annoncé. Sans te faire attention, t'as pas annoncé. T'as pas honte. Il m'a dit Hamid Mahalem. À sac poubelle. Moi, il y a plus, tu joues avec le diable. Moi, il y a plus de 6 mois que j'ai les photos de ton ami. Je cite pas son nom. Personne ne le sait. J'ai son adresse. J'ai sa date de naissance, son vrai nom, son vrai prénom. Tout est là. Et جحيح. Un sac poubelle. Autre jour, il y a Hamid Mahalem pour me donner une photo. J'attends pas Hamid Mahalem. Les photos que j'ai de ton ami, il y a personne qui les a. Mais moi, je les affiche pas. C'est pas intéressant de les afficher. Ça va rien me rapporter. D'afficher son nom, d'afficher. Non. Ça m'intéresse pas. J'ai dit dernièrement son nom. Juste pour lui envoyer un message que
t'as piraté ma chaîne YouTube, ma chaîne, ma page Facebook. Il a piraté, Zarer. Zarer, un des piraté, Zarer Koulish. Je suis une puissance à qui vous pouvez pas faire face. Je suis un géant. Et moi, je sais ce que je fais. C'est comme des petits lapins. Wallah, je vous considère comme des rats. Alors, باش هذه اللي دير بالي. Bon, اش نكملها اش ثالثة؟ Hamid Maalouf. Parce que c'est Hamid Maalouf qui me l'a donné. Et comment il me l'a donné, Hamid Maalouf? Il a eu le sac en live, et il lui a fait une capture d'écran. Et il me l'a envoyé à moi. Et toi, tu l'as à Méroche. C'est bizarre. Tu vois, t'es en train de balancer tes potes dans ton live sans te rendre compte. Je vous ai infiltré, frère. Tous les gens qui étaient anti-Mac, vous m'avez tous côtoyé. Ah, Côtoyé. c'est ce que j'attendais. Et Nayek, je vous ai infiltré. Tout ce qui était contre le Mac, je vous ai enregistré dans le SNCL. Il a infiltré toute personne qui est anti-Mac. Ça fait des choses, c'est un maquiste. Le Sénégal donne des drapeaux algériens pour tromper les autorités algériennes qui ne font pas partie du Mac. Tu es un maquiste. Tu étais rachadiste, là tu es maquiste. Assume. C'est toi qui le dis. Voilà. Laisse le temps. Tous de A à Z. Parce que Karim Lacourneuve, il critiquait le Mac. Vous m'avez tous. Vous m'avez, vous, vrai pro. Il veut dire, et critiquer le Mac pour attirer l'attention des personnes qui sont contre, pour les faire parler. Voilà ce que je veux dire. C'est bien, au contraire. Al-Mida Sagui, des masques humanistes, c'est bien. Ah oui. Il a main avec des faux profils. Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai fait comme vous faites. Je vous ai pris une larme en capture d'écran. Je vous ai enregistré. J'ai fait qu'est-ce que vous avez fait, je l'ai fait. Et c'est avec ça que je veux tous vous enculer maintenant. سمحتها rapport les gros mots, Majid, كيف راتنا سمحتي les sacs poubelles c'est comme ça, il y a de la merde qui sort. Alors tes captures d'écran, tes vidéos, tes messages en privé. Et tu vas fermer ta gueule. Tu vois? Tu balances qui te donne des informations en plein live. Je te l'ai dit. Si t'as la photo de Zach, il n'y a qu'une personne qui l'a. C'est Hamid Maalouf, mais je sais que c'est lui qui te l'a donné. Comme il me l'a donné à moi, qui te l'a donné à toi. Ok? C'est bien. Je t'observe. Tout ce que tu dis dans ta bouche, ton live, je le regarde 5 fois, il y a que je. Parce que quand je te regarde, toi, ton live, une fois, il y a des trucs, ça va pas une fois. Il faut que je le regarde 2 fois. Même 3 fois. Il faut que j'analyse chaque mot que tu dis. Je veux que j'appelle un observateur. Non, un esclave, pas un observateur, un esclave. Si tu trouves, t'as une fierté, si tu trouves, tu es un bonhomme, dans ta balance. Moi, j'essaie de sauver la Kabylie. Les Kabyliens ne rentrent pas en prison pour rien du tout. Ils ont besoin de faire des études, de chercher un travail et de penser à leur avenir. Les jeunes Kabyles, je vous donne un conseil. وين يبغى يقول هذا يحرق اتونسيون تسيو المردين احرق سي تا في ان شاء الله هاك السلكض هاك السيو ضرينا تستوات في القبله تركب انت ونينا قيمت ترانكي تبغي لا تحرق ضاينا واش قرا راه قيمتي تمر تاكيد بالسيف سي طون شوا احرق وهدرارا ويلا كاين لا نديهين تساوينا لي بونوس في عرار نول بالك. T'as une fille en France, t'as 2 enfants, t'as un garçon et une fille, tu ne nous as jamais parlé de ta fille.
الساك بوبال ما كان از هضره غف ما في اول ذاك تاوض اول ذاك تاوض باش تسمح تشتيني لا في بريفي داميروج غلا يتفلك ما في بريفي سلتا شو دينا تورا سلتورا سي با ان تيروريست سي تافو دو سي تافو دو جوجي. Je veux publier tout à l'heure tous les trucs de tout. Je veux publier tes enfants, les noms de tes enfants. Je veux publier toute ta famille tout à l'heure sur ma page. C'est qui m'a signé ça? C'est mon fils. Ou Anaïs? C'est ma fille. Hein? C'est tes enfants? Ouais. Oui, sac poubelle, ouais. Garçon, mais pas d'une fille. Tu ne nous as jamais parlé d'une fille à Améo. C'est à eux que t'as mis tes biens de ton restaurant, tout ça. C'est à eux que t'as mis. Sur les papiers, c'est leur nom que t'as mis. Sur les cafés, restaurants, tout ça. Les transferts que t'as fait, les changements de pro. J'espère ça, tu vas me le justifier devant le tribunal. Ah, que j'ai mis au nom de mes enfants quelque chose. Tu vois ce que tu avances? Ah ouais, tout ça, je vais te demander des justificatifs, mais très grave. Un sac poubelle. كمل مازال hein? D'accord? Juste parce que ça remonte que je suis pas un menteur. T'es pas un menteur, t'es... وجرارة كم كان داك كراسير. C'est tout. Rabbi, tu vas me casser les couilles. Sur la vie de ma mère, je veux casser les couilles à toute ta famille. D'accord, Amérouche? C'est une menace, c'est une promesse. Derrière, fait carbine avec même. Parce que apparemment, tu t'en bats les couilles de Tsaïtarak derrière. Hein? Voilà. C'est la troisième ou la quatrième fois qu'il s'attaque à mes enfants. Assagui l'a parlé de ma fille. أماكني un sac poubelle أماكي هذا هضرة سنك عمير وشو شيء لله هذا هضرة بواقع énergie une fille. يا راه زعما il fait peur aux gens. Je te connais à sac poubelle. Wallah, tu pèses rien du tout, sur tous les plans. Ils sont en train de te payer pour m'attaquer. Tu gagnes quelques sous sur mon dos de YouTube. Ah, j'ai fait de toi un homme. Moi, alhamdoulilah, ya Rabbi. Parce que c'est à même pas sur ce d'ordre. Amashi warawi. Grâce à moi, après 4 salaires de YouTube. Mais l'addition, c'est après. L'addition, c'est après. Moi, je suis pas un délinquant, je suis pas un voyou. Ah, non. Moi, je connais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vive la justice de mon pays, vive la justice française. C'est la justice qui va... أمكشامي من دوكاليش كلمة لا ما كورا إذا شحال لك ليك تشور النغالة والله ما يمنع يون allez 2 ans ياكي d'attaque de mensonge arrive à y avoir une addition, une sale addition باش هذاك يوريها c'est qui la grande personnalité de la Kabylie qui s'appelle Amérouche parce qu'il y a personne qui est en train de faire mon travail il est dans la transparence. Mon travail, c'est un sacrifice que je suis en train de faire, comme le sacrifice de colonel Amérouche de Abben, de Kérim et d'autres. Moi, je me compare à ces gens-là, parce que je veux sauver mon peuple. كون يتبغى ما تاو من الحبس كيبغى تيدكسا كون يتبغى من الجيران كوغير الجيران كون يتبغى مي قبايلين وكت قبايليين هذا الجيران سي الشر دي تمور تا قبايليين كوغير تستناو أثناء ولا مونيدور ما تشري جوا قدام ذاك واقي ولاد الكسا ما طب له الناس كما دراف ما طب حبس الومان فهمك كل فغي غير ثمور تقبايليت ثمور القبيلة تخلص البري شير ثمور تقبايليت الساكين البطاطا مثلا 12000 أتخمم المساكي تم كي عاكشنا راونس ما تم كي سلني صاك بوبال اش هادي يقارو سلنا راهي صاك بوبال
وسلنا راهي فرحات مهناش هاد الإقامة. سي با بوسيبل. زران بلي سيد لافوتاز القبايل يسون الأول دي طوكون. وسلنا غي وايض ثاين سيتي ان سول نون. J'ai pas envie de citer les autres, je leur fais pas de pub, ils méritent pas. La bouche de Améroche, elle est propre. Ils ne sont pas les noms du n'importe qui. Jamais de la vie. Voilà. Moi, je fais tout mon possible, même avec des ayats à Guinoué. Améroche, Améroche Diaz. Jamais. Jamais. Je sais que c'est moi le gagnant à la fin. خاطر العار نولنا دي توافضح dans peu de temps. Il vous reste pas grand chose. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Maka. Vous êtes en train de mourir à petit feu. وني قيمة تسكن يرحم ربي. نعم ذي رجازني ثلا. هي ورده قالت لنا شي قاعد تدار سيدي شي قاعد تدار ونقولكم je l'ai toujours dit. On ne profite pas sur l'innocence des jeunes Kabyles avec des fausses promesses et des envoyés en prison مساكين. C'est malheureux. خونوين هتتكاتم كاين يبغى ولدي يموت من فرنسا لي كندا لي امريكان بارتو. نا وين يحرق نسياكين يوكر لونساج هذا يروح يخدم فرحات للدوسي ريفوجي بوليتيك. بيان بيتي دات وقال بهضره كي زرم داني وتدرى عريش ما وننسى والله راه ما شفت القيمه هي ولا تدرى عايش ميس ابارا كاع ميرني نسنو الناس نورمال فيا بيتي دات باي الجيري ستي ساكن الجيري الا يونيكور 7 مليار اثنين ترى ذا شي كور ديال ماك الا يون 5 لونساج واه الدولة الهام يثبو ميسور دايم باش تني دار من واتر ولا ما تيدار كما ماشي فرا كور بويغار ورتشي ورتشا تامورتي وافونتو mon Algérie avant tout, ma Kabylie avant tout. Voilà la différence. La plupart مساكين يقولوا حنا حراق يقادي من هاد رحنا للموفمون باش مساكين ما داون ستاتيو ريفوجي بوليتيك. مي ثورا جو بونس با. لي لوا درت الشطار. On ne donne pas des statuts de réfugiés politiques sur le sol français aux terroristes. C'est que vous pouvez être sûr. خمس مدغدي انفورماسيون لا خاصو سيزال ثاني ما الناس خدمه بلي دوسيني خاص ما تزوج منها مي لا ميور سوليسيون بور فو جبد ثيمانوان سي الموفمون ياكي لي ماني tu seras pas affiché tu seras tranquille tu fais ta vie شغل يدي في كربابه تخشيشي العالم ما تزوج تصاوب دري تصاوب واخا كيسان تلقى الله قروك يفرح ثمانية الراويسي تعيشين كوم دي برانس son fils qui possède une brasserie à 3 millions d'euros, l'équivalent de plus de 60 milliards. On peut dire 70 milliards. L'achat, les frais d'enregistrement, etc. 70 milliards. 70 milliards. 70 milliards, il faut y mieux. J'ai des statuts, j'ai des discours. Tout est là. Je suis là, on a un montant de France avec de refuser ton statut de réfugié politique. Parce que, tu fais partie de ce mouvement, la France se protège du terrorisme. Vous pouvez être sûr. Mais si vous vous inquiétez pas, les instances internationales, vous pouvez attendre. Avec les fausses promesses. Dans l'indépendance, كسليغا ستا لانديبوندونس كيولي قريب ستا تبدر بودوا ما كيلون دنيا لاني ديغنيا وتدنا واي مازالت توجور دي بودوا والله مازالت تقيمون باندينا مازالت ودو فينا دي كرون تكنيسيان هاتي ريباري تقيم دينا مسكين تا ثاني ولي تاكو غبار ولا تصغر تقيم هكا كيف يربو فريز داخل البوس اللي مسكين اون بان حتى ريباري توريك لا تريبار vraiment تريبار MC Daman, la Kabylie. Il y a des hommes et des femmes qui veillent pour cette Kabylie, qui sont sincères. والو على كون وانت ديرها الا كون وانت ديما راهي تمر تقبايليت القبايل فقنا هناك القبايل احقر بي فو كالكول ميم با ما زرناكم مثلا alors monsieur Sac-Poubelle continue toujours ça m'arrange sincèrement.
J'aime bien ce que tu fais. Je te félicite pour ton bon travail. والله برافو لا je te le dis en toute sincérité كمل سالي انا دوك اللي ما كيسني جهد ندير لي لايفينيك ثورة دخل ما كونت ضبوني على روحك باش كتوالي خاطر كتوالي غير باش قاعد تشي كاع لي لايفينيك يا حبيبي جامي كوالي عاكيني مي ثورة جي شونجي دافي قد ندير ان كونت كنت تابع لي لايفينيك توالي غير يقول ما تشيكش ثورة شيني باع شيني الدوسي اللي كرز يقادم وكوستيم وكذا ديالي النظام ثني السينا سيدي أنسنا leur idéologie, Chouvra. Ah, non? Ah oui, on apprend, on est que des apprentis dans la vie. Moi aussi, ça, hein? Je veux apprendre. Je veux apprendre avec vous, Hazara. Mais pas la vulgarité, n'est de Makel. En tout cas, aïe. Aïe, casse-toi. فمك قالت مثلا يا نمار يا نمار وين نستحين وين نستحين إلى حق ربي يا رجل مي ثمرتق ذيليت ساد سوجور دو شيان نعاش 80 ديس يا ان كرون ريسبي دي لا كابيلي فاندو كذا كي فلا فاندو كذا كي ثورا سنقرن لك pour terroriser la Kabylie. Il n'a pas pensé 5 minutes à ma fille qui va avoir peur, qui va dormir dans la peur. C'est un animal, un terroriste au sens propre du terme. C'est une gamine. Mon fils, mon fils, si ce n'était pas moi qui le retiens, je parle pas de ça. C'est moi qui le retiens, mon fils. Ne plonge pas dans ça. Quand est-ce qu'elle fait vert, elle dit, allez, في le mois d'août. فهمني غاوتي كون كان نسفك على الفودار يتقدر تاكل باباس خلاص نو مون فيس نجو با سو جو طالما تيتفرا ديجا شحال هي مي تيفران بي جي با فولي ها سامي زر صند باباك انا تقارنا كود الكذب الغاشي زران القبايل زران انا تقارنا كود الكذب يزعف يقارنو بابا نو جو لاس با سات ميرد ها شنو والله عقليني غاوتي دي جي با الضروتي دي عقليني غاوتي Je le retiens tous les jours, à mon téléphone. Autrement, aïe, baba, je vais voir. تخيوري sac poubelle. Ma fille, elle va dormir dans la peur. Mais alors, je t'informe aujourd'hui. ربي نرتي تارك دقارة à sac poubelle. Ma fille, mes enfants, ma maison, la maison de mes enfants parce que j'ai divorcé, elle est sous protection totale, d'une protection inimaginable. Mets-le bien dans ta tête. D'une protection inimaginable. Tu imagines même pas à quel point. Parce que tu sais pas à qui tu parles. Tu es en train de t'attaquer là, un géant. Je suis un diable. Tu ne peux pas te mesurer à moi. قرب مويتو من ضرا قرب أدوات الفايدة. تولي هذا شو مقارن مدن لا غري بروتيكسيون. En France, je parle. En France. يا حسرة. يا حسرة. Vous jouez avec... Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. توكي ما تستحيل هي أتعقل فض مركزيس. أي مثلا في السنتين دا كيف هذا وندينير السلام غاو نظام غاز ثيرقل عليكم دابيتود on est toujours là la main dans la main ونتشجع ثلا أبريدي وكذاكي أو سناكي هادي لينت تصلي فيزيت ذي ثمورت القضايال un peu partout النساء pour rendre visite à mes frères سمانا هاكي اللي غادي توفيرات كوي ورا شتا دارت لنا حقا قارنا تعاود ساخا من وين صافي ما راح درتنا الى عوار ممكن هما تفيلمي ذي الفيلاج مو جو في با سا موا سي ما في بريفي كما روح عارفه درتي وتغيمي افيك لي جون تدرتيو دون لو ريسبي لازال الحرب باش نقرروا ايوا كل فيلم غايب مي فوزيت مرات كيشو نيفو سامي لعنة ربي اشو نيفو سامي شو تستغيولي تمتاكي j'arrive pas à comprendre mais صح يكزيستي الغيوليزم ماكي كيك ولا سقرا تيركاع
وغير هذا منا بلي لا الغيوليزم هاكي بصح اللي اكزيست. شي توا كافون دي ماشي دا قاعد وددك فرحة تجديش كاع قاعد يتيبوين اكد لي ماكيست داك عاميروش الى ريفوزي دو بورتي بلانت كونتر مجيد هكاد خاطر باش سرنا دو 3 زون دو بلوس غادي يماس جي ريفوزي دو بورتي بلانت يا خلي دو 7 فان بلو تارنا انزر وي بالونسي فوالا. السلام عليكم مجيد هكاد ديفا بخير وعلى خير. اقراولي وتيزي يولدي تيزي ماشي قراولي ودي تيزي روح اما تغرب روح تخمض دونيتيك وتمحشيش انا يوراو الحرام يراك بلوكاك اللي كيدير ديريكتومون وك حوايج غيرها. فوالا يا ثمثنا في ستمثين في غميدونا مثمت جو سوي توجور لا اي جو في كونتينيي اتر لا جوسكا لا فين دو ما في. فيفي نكوني فيفي نكوني فيفي نكوني ايضا مقصر قال علي بونوس.